mi ta lung te om chung chang te video kan siam to a tu tuma chuan he mi thrim thrim chung nat na chung chang han soila lung te om te pok kan soi tel thawanga mi kan ti hian he mi asap tong chuan gall bladder hi ni a mi thi he mi per thei pian deuh hi ni a lian vak lo he mi kan thin nuai a hianin abeta mi thianin bile an ti a he mi kan chopai toi pui tu abi takin thau kan ete pai toi pui tu hi apai ani mit na ta chungcha amit na na a lord ber chu he mi gallstones an ti mai cholelithiasis hei hi mi ta lung tiam kan ti hi ni a hei hi a lord ber amit na chuan he me chungcha kan soi to kan ti kha mi ta lung te oma hianin cholesterol lung te hi tam bera aba ke chu pigment stone an ti te hi omboka hei ba ka hianin meat vung le na kan ti mai inflammation hi omboka heta hianin voile khatalo omthut le rele mai thin le a chronic aben von kan ti hi a omboka chuanin kan mi ta lung te om hi hemi bile duct an ti a khami mit tui luan thak na hata khana chuk tha in mit tui luang tur kha a block theya he hi cholelithiasis an ti a chuan mi ta hianin bok te po kha in siam ve theya atlang pui tu in mi ta bok hi cancer ni lo bok satlia ani tang pui ani tin hei ba ka hianin meat cancer te po om ve theya amai ro chum van he tha takin meat cancer hi tam lo awang ani tin hei ba ka hianin mi trim hianin hemi mi tui te kha ati chuak tha thelo boka he hi biliary dyskinesia anti bokani chuan mit natna hi alan chua dan tang pui chu emi pumna ani a pumna hianin pum chung lampang pum pui chung sir ding lampanga hian anna chuak du bi ka tin atlang puin sathau te thil mom te kan ezo hian an thina tin luak chuak te luak te a oma tin pum nuam lo pum no do ul te hei gas tam kan tiang chi te tiang te po kha meat na dalan chodan ani ve thei ani tin anasa chonin hemi pum na kha are theilowa na reng thina khosik te votia khur te thlun tiang te po kha om ve thei tin thin lian te po om thei mit te po lo eng theya vun te po lo eng chuak ve thei zun te po lo tak theya ek te po lo nge alo var alo dal thei bokani chuan mit na thlen tu ber chu ama sabera chuan hemi sathau le thilmom ei tam wang ani a tin thau luat na taksari lu tuk wang te le voile khata cher thut wang te pon hei wang hianin mi ta lung te kha an siam thei ani chuan zun thum nat na ne te a mi ta lung te om ni thena chance oma chuan nau pai la in chance sang boka tin kum somli ai upa tin me chi a hianin atam du boka mi pa a in f4 anti a fatty fb abi taken hei me chia kum somli chunglam ngolam pang thau deuh hlek hengte hian an nei du bi kani chuan in thla chon thei tam tak oma mi ta lung te om po hi in thla chon thei ani ve a mi ta lung te om du bik chung ko ta po anom ve ni a diagnosis hi ultrasound ani tang pui a hei ba ka hian CT scan te pon a thei ve thowa chuanin a en kol na hianin eile in le nun phung hi pui mo khop maya sathau lampang te thilmom te kain su manga ya tinana chuan na chhok na te po ei theya infection a om chuan antibiotic te po engai ve thin tin alo na sat to a alen viau chuanin le taksa har sat na te asiam na sat chuanin zai mai te po kha thwa a laparoscopy an ti hi alar a tuan emergency a chuanin hemi infection te lo oma kami mit tui te po kha dan cha luang chuak thelwa dan cha ani te chuanin pancreatitis kan ti mai hetiang khatiang te lo om khan chuanin in kolwat kha apoi mo ani chuan a in ven na te ni chena kan soyang khan
sa thau mom lampang chi in su ma poimo a chuan dietary fiber tamna thele thlai te ei tamanga ya ei thei Mizoram kan mu kan thele thlai te chu a thavek ti na ni chuanin hei thil kan mom ang chi mui mer ang te junk food kan ti ang he zong zong hi elo tut na chu ri chuang lawa elo thei pon ni bik lawa amai ro chu in sum kha a poimo ani tuisik in tama poimo le tho mit na ta tan pon in ve nan chuan kan taksari na hi enge kan ri tuk tur hi in ve na nga ya voile ka ta ri thut lo turin kan in ve na ngai boka chuan in soi zoi te po a poimo ani hei chang tho pang chi te bu fai ta chu thei chuanin tra te po e tha a hei kan chop me pa ngai dal te sabji ang ti te chu a thaveka mom tlem de ule chuma chum to pang chi te po hi e war a tha ni chuanin pumna de reng ang chi de kan ne ya pumna ba ka khosik te luak te kan no ne ya kan mit te po lo en chuan in en tir wata ultrasound te po kha a thave ni chuanin ram hul dam do ya hianin hei mit ta na tha tam tak ki kan nei ve thei thiang ti hianin mit tui ti chuat te apuya ani lo pon mit vung te khatiang na tiang te po kha atizia oma tin hemi chopa toi te po kha pu ani milk thistle an ti hi silibam mariana man ti heng te hi a tha chuanin ai enga hemi kurkumin an ti hi tha he hianin mit vung tiang na te khatizia te theya dandelion root an ti chuan artikok na te heng te hi khelo mai theya online tanga cha thei anga cha thei na tur te rem chan chuan kalau tek don nia heba ka hian pudina oil pudina riak te po tha tina riak khelo po pudina te po fai ta ka sila ei mai te po tha so chutiang bokin so thing te po adam doi so thing bum te po na chungin kan rama so thing a tha hen te po e la tha in sanka pidra an tia hi Phyllanthus niruri an ti boka hi mizo tong chuan mithi sunlu an ti hi mi tan hi thaboka mi ta lungte ti som nan te po tha stone breaker te po an no ti hial ani amara chu mithi sunlu hi mu tur hi wak to hiu maya Phyllanthus niruri ti te po hianin online tangin cha the mai thei he po thei chuan ka lo tek don nia he ba ka hianin hei an thur kan hrianga an thur chung chan te po lo soi to an thur tui te po in tamila heng te po hi a tha an thur tui ba ka nim but tui in tam te po hianin mi ta lung te te po kha ati zopin ati ke som ve thei ani he ba ka apple juice ang chi te thei tui hrim hi le se lampang chi hrim hi mi tan hian a thabok ani ole kha meat na ta chung chang kan soi thei tlema zong chu ite se